Visited Eastern Cape, particularly Queenstown. Ngibona omama beyokha amanzi emfuleni. Babuya namabhakede egcwele amanzi amapheyile. But kunento efike yangibamba mangifika lapha besikha amanzi. Abantu besikha amanzi emfuleni, abesikha amanzi empompini. Ngibanjwe mabethwala ibhakede. Balibeka la edolweni. Balise enhloko abaliqalisa enhloko abalise enhloko bengalisanga edolweni. Ngiyaphinda abalibeka enhloko bengalisanga edolweni. Ngababuza why ipheyile yenu manithwala niqalisa edolweni. Wathi kumlama mazingozi mntanami izinto ezize enhloko zingaqalanga edolweni. Usathana ngakushaya yonke into angakulimaza idolo. Kule mihla sisinda ngoba siyathandaza yonke into enhle, yonke into ofuna ukuyenza kulonyaka before unyaka phele mayiqale edolweni. Abantu babona ngathi kunezinto esiziachieve haana sizilanda edolweni. Imfihlo isedolweni. Omama basemakhaya bazokubonisa ukuthi sithatha ibhakede noba kunento esizoyibeka la. Amaxhosa athi inkathela sibeka la. But ibhakede before lize enhloko liqale edolweni izokubulala ngestress ne depression ne anxiety into engaqala ngedolweni. Sanibonani.